San lumalu o mawi apakan. Ano misi sa takod isang sambayo. Kinarahingan asundu iswang kerjaan sorga kung sikaw dat kasuaban iti insan pakatilambu si hai kapag yampay maya dat kay sisan sumambayang iti may no berkatay piramutan dahay nagi pakinangahan kain kokoton dahay gisom dat amu arubat iti kasiwatan dat gunoon dahay da kasuaban na no. Tinasambayang dahay iswang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Mabaras ako sa nang kasuabon kuma dati tadaw do no hari Kamis di bay nagi 2 hari bulan 12. Puji Tuhan tu katilang busta kagud kapag yang pay maya dat kay sisan na sumambayang iti bay no po nga tulun po panambarasan dati orohyan dat miagal di Yesus. Tumbayan ako insanan to kanu pati nga harok orohyan dati dat sumili. Manuh toko dat miagal liku. Iho kadaw nga harohi korohyan ko. Orohyan ako idah dat miagal ako dah di nakuragalo tu menang pipitangon dumimbulan. Orohyan ako idah miagal ako dah di Henry Goloy. Orohyan ako miagal di Yusar Gimbak. Orohyan ako miagal di Silvistan Pantau. Miagalid di korohyan dati ki. Atumbayan ako dat iya kayo nga miagalid di. Ila tangon duandu ko kito nadit kongon duan desway. Orohyan dat ay miagal ako pa dat ikuh ka. Miagal ako pa di Rachel Gonsung kana diwakon lagi. Kau kita kon susuy nga miagal ako pa dat isiyo. Harohi korohyan dati. Pingkan lagi kadaw iti pia tulun sa pitulun nga orohyan to kay dat osilih to kada miagalid di tulun idi iri no kakuan dat ay mito kon dit pingkukuralan monomboros potoy manampakay putungan da tabuk isinding-sinding nga iri na nakakuan dat iati na po nga miagalid dit mitomit di pingkukurahi kaindalanan dilo. Sayra no po dit oraytan ni Yesus nga pingkukura da ko to soro. Manuh kawin ako dat ay miagal di Yesus. Tumbayan ako manuh takay kiginawa takay manuh nga miagalid dit. Antakan na po hiti po pamagunan ni Yesus. Ino po'y boros-boros di siyo. Kada borosan it orohyan dat may agal. Nga nagi may tanud di siyo nga nuno ka di Yesus. Iyo ho na pumatitihom poilihan po tulo nga aiso ka. Kamun na po nga, todopon po nga, aoy lalan. Lobi po di walay. Modo po kupati nga watuhi at tulunan ko ka. Iri nandahit anuon nandadi magyuhang-hangot ay milad silihan da sinding. Hari isa sinding kat nukadi dan pemagunan dat idan dusun. Ay iho na pati nga ay so nasib. Mulud tulud da miagal na tambolog ay soko-sokoon ay sa nasip momogun nga iri na ay silihon na tulun dat ay papakitad pa yung kukurahik kaindalanon daw
Yesus sendiri no kasih yo no pom pilihan patulum mo dap nga aiso ka. Antakan dihiti siya pumugunan di timpu nakatalib. Om sayra na po di dat nakaguli dahilad kerajaan surga nga agumu di la sinding-sinding gat imbulayani dati dat kana pohom ay om yagal ko isinding gat bagaikan bejana. Manuh takodad manuh kodad miagal di Yesus. Kumau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Isuang geralan-ralan dati nga apa bantu toko kinarahingan. Om agumu na sinding-sinding gat manuh dat ihatiin pada nga kagal di Yesus sendiri. Nga milah toko itu dia magal di siyo. Pasaro ko insan tadaw antakan hilad intilibon di nakatalib. Harti sangulo na tambalut. Ay isiyo kadaw di nga imilo borosan dot orang yang terkemuka nih kadaw diri kinenan ini kasih doh ay mila itu giad mo ito kaagan lo Yesus kasyo iho no po kasorom to kay milo isiyo no po nga kinorohingan iati tulun kasyo ngon lagi timbang-timbang nga miya galit haray katapatan mo gi pengkukuro to ko di dat kagal to ko di Yesus isiyo no po nga kinorohingan iati no po nga tulun suai ko antakan no po di hiti po isiyo pemagunan sebagai tulun mila dati borosan dat mila to kagal di siyo nga iri piya nga pagi wali-walan to kay otopot tinang kopiad antakan no po di hiti pemagunan nga tulun ke piya Yesus tay ko kinorohingan tay ko rumari ay tulun to ko pesya di ko separuh tulun separuh kinorohingan ko ay kurari jadi sekira borosan dati tulun loson ni siyo kay lohik kamoyon dat hari kapurimanan dat it asindualan hari kapurimanan do asianan tumogod debohit papinsam balik nga di meja iti sayra denuman papakai nga mamuraha tulun ni bagari po akon na po katulun na payukuro ngon tampay nga aoy gitan kano gi it akon na kumiyagal na dati it ay milad kumunda makan kay tumagak ay pingkuro maritid nga ino pa inaratian dati nga ay mantad ko pinapaindalan da panabusan hiti pamagunan Yesus na po nga memang datulun ni siya pitimbangan na pa di dati dilo nga tulun ganti tulun sekira yadi ay milad tulun ganti karabaw tulun ganti kambing tulun ganti sapi tulun ganti milad yadi tulun ganti tulun moningolon da tulun iya di diri ko haro piro-piro hot pagangatan do hiti dot mantad ko iati na pada nga manuh toko dot ina pa ikaw boboyuhon dati nga miagal di Yesus kakitanan na po dati sekira piada tidak mustahil kagal toko di Yesus nga bobos sa asiriba iati na po nga kanuh toko dot kagampot idi ko boboyuhon ikawoyoon dot pinaindalan no kaindalan di siya bobos sa asiriba it level at bobos sa asiriba man toko ayat na pod numan anu da kaswabo na bayno nga isuang ga Yohanes kapodam turu ayat kedua na kapodam 4 Yohanes kapodam turu iti na po nga minaboros ayat kedua na kapodam 4 ya Bapa
manuhoku itinapa nga sambayang di Yesus kumadit murid-murid daw. Do hinggo haku na po dat painghino nga iolo kadaw nga miyampay doho. Painghino miyampay doho. Om iolo inumanu patumboyo o kumadoho, numanu patahako kumadoho. Moidat iolo na po nga kokito di kabontugan nu numanu patahako kumadoho. Pakwa ano po nga iya linumisi doho. Dot mantadit amu po no wonsoy. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Isok no pohot ay okitoh dati hilolok nga manu Yesus dot iolok no po i murid-murid di hinoh dem yampay di siyo. Ngon no po di dati patumpoli hailok nga manu Yesus kadaw nakuro malo tu kano po siyo manu hokudot ay iolok no po nga miyampay doho. Nakuro tu iati no po nga manu tokod ino pohit sawoh dati nga miyampay dati. Dai nakasawa lah. Kada borosod it nakasawa ipiyahit miyanggay-yanggay lagi manu takondot ina po itanggay-yanggay dati nga miyampay da dati. Nga ay di milad apa harolisin lah. Jadi iati sebagai mikaruhang manu takod ikaruhang miyampay dati. Ilo tanganak dati manu takod ilo tanganak nga miyampay dati. Kada borosod ilo karuhang ilo tanganak nununo po ikahaharan dati manu takod dot insanan no pari nga miyampay dati. Nu magyato mo don ilet manu dot miyampay lo. Mino kasari. Sekirot iati sebagai itulun sa pitulun karuhang tanganak nakura tu manu takod yolo no pa nga miyampay dati. Tu isiyo no pa nga karuhang no. Isiyo no pa nga tanak no. Gisampiad ay nakalataw no itanak no, nakalahing na siya kitanganak no, haro no manangaki mo no ngadu no, nga ino pa'y ginawon no, miyampay da di tanganak nga, hino hikasari, manu ko'y dat miyampay kasari itanganak no dia. Iri na gindan. Haro no dohot, ay karuwaraga di tanganak nga, oroh yan, iti mo lahinggat, isi, so no po batiyon ng tokotid, agayo iti walay ka. Nakuro mari tu iya di da korohyan ke iya di daman sayra no pod ay magyampay toko nga miloh toko dot mamusus dilo miloh toko mangintong dilo miloh manahakot susunod miloh man saputo dot ano mo kinoko ang saputo ano mo kinongo okay iri nanda ko kuan dot iati na po nga orohyan dot isisok kasariot kining kokoton. Iswang kakanakano nga nunudiad akanon iyalo nga kakan. Tiyonon hingga kapaingyan iyalo nga hirida paingyan. Kakitanan na padati nga kagumuan na patit kaboling kahangan da kaintalang miyagal ka iti pikaruhangan iti tanganak kagumuan na pod kaintalang nga sayra dat iati na pohom kapag insado minsado iti mikaruhang minsado iti tanganak iti molohing kada boras sa minsado misungko pia minso mokpiat isiso walay isiso akanan isiso todopon isiso tulunan haroy masa alamin talang ki dahulu nagidid so pinsado. Jadi memanggot intangan no padati apatut nolot pokyanuan di Yesus demano de ilo no pot murid-murid di siya nga hinggo no po isiyo manusia ilo murid daw nga hilo nakuro. Tu ailan dati dot
iti na padandat kapagiampayan iti nga sayra na pod magitarunga kasari sa kurang-kurang dat apusus podati. Sayra da kapagiampay kasari takod iswa nga kay si sandat kay karami susuwab nga apurimanan dati iti na papagiam balutan nga iyo ditasamok. Akon pandod ay papayimbulay ko na komen na hilo. Umbal ko pag yung manguminit ako, umbal mangumin. Mumbal ko na mangumin dat kaswabon ba dat o sanong kaswabon ka. Iyo kadaw nga sayra na pod iati na pagyatim o gumu to kagyat kapagyampay wo. Mangumin ko no nga apal ngay kuno lang aran ako. Raytan na pod o Santani, Dawkin, Yusar, Albert. Ako pia intan na ngaran ko osor. Oh, miagalo Rachel. Say pangari Suina. Asiana. Osor rawi bagi. Nakuro. Tu kasari-sari na kagyad kapagyampay. Sayra dat piro-piro ay linaid. O kita ko nga haro na kagong harandoid. Ako kumbalot na kito. Merison. Mumbal na mimbulay ngaran-ngaran do wago nga. Oy, o gumuo tulon do wago. Kat iya di no hit. Iiswang na ginawa ko. Okay? Sayra do ko pangumento ko nga ay asaro ko na po did kapag yung balot nila kapag itutun da isay nga inapahit kapurimanan da kay sisan na hiri nga haro. Sigo ganda haron do mogihum dat ay hinggo dihi idi gabo idi bayno kanditiso. Miagal kay ketua kalas dati bujang. Ihumon hinggo na dihi ketua kalas bujang idi ka ihumon na tano kita. Iya dinari. Jadi iti kay sisan nga popokito dat haron na giatit ay nuridi kay sisan do ogirot bo. Hali piad ino poy kaswabon ni kanihab nga ato kapagya ato kay kapag itutundot turos sa pituros kapag itutunda isay ko nga iswang da pitimungan iti purimanan na dati paingkuro ho kamo yung di Jesus at manu akud iyelo nga miyan paydo ho. Hinggo ko na po nga manu akud iyelo nga hino. Miyagal na po dahay to ay sebagai papaintalang itit siaran-siaran ngay iyo ho milo ko borosan dat miyagal ko Pastor Bonad, Pastor Wilta, Pastor Wizi, ipasar-pasar soy papaindalan dat ay live streaming elda lisaya potoy teko mantadet 3 AM 3 Angel Messenger pasar minsun ina pay dahay ko purimanan iti sayra do papaharo dat ay miagal ko siaran do miagal iti nga hari ginawo dat hinggo may kuhiti ka kaubasan karikot 200 300 view nga bahin na podi nga 100 hingga madi suwaiti ka hari ginawod miagal iti nakura tu haro orohyan dat sayra na pod papaintalang ko di siaran nga inapahit mintong kasari nga manuh toko dat hinohyulo ato ko na po yung sa duwan iri na ko anda Yesus sendiri nga manu dat hingga ako na po iyolo da nga hinadiri apuri man ani mo tidati lagi borasan kuno anuan na po dati kapagalan iti kay sisan dati misusuwab insan no pod ato ko kapagyampay da iswanggat kay armin susuwab nga purimanan na dati niya gali di haronaydu yun di susuway yun di ano suko po kapasyan ano suko po pat bahagyan dat kapasyan di tadaw di bahino sekirat aiso da insan pia okon po dit ongoin duo ongoin talu sa minggu
nga kukur marid umbalan dat pangwasa minggu dahil sopi. Suway mo tiri. Miya gala di moningolan ka sutiring ka karita. Ina po hidondo, ina po sutiring karita no nga gumibang ko na po turugan no nga hanahano hom ay at insan pusing sumimban nagitayar. Moy ko hilawanan hanahano yo ko di minsilat hanahano ay at satu round sumimban nagitayar. Gantiay no na di iman gantiay steering box potoy ko itong ball joint nga bayno na po di nga aguguraan no di tilo nga kumano dilo akakaya no kumano dilo nga iya tino mati iti kay si Sandra ti nga ay sad insan apuri man dati miagalit harohot akurang ga ikoposyon nga ilo na dalot ay tamodon ni Yesus sendiri moed ina po iyaw am imurid-murid daw nga hingga ko na po iyolo nga hino moed ina po kapuriman ani di kapagyampayan nga haro kasali main silat yung ko di main silat nga ikay lati wa kay lanang mintong ay hingga to kan din osadu to kan di minamanaw haro di pira-pira pagangatan dot paingkukuroh toko sakira kiginaw toko manu toko dat orohian do miagal di Yesus day ko bobos sa asiriba iati na po nga kanu dat tumanud monorimo di koboboyuhon di pinintalang di Yesus sendiri hiti na po minaboros nga ay moy do iati na po kanu dat miagal di siyo sayrat iati na po nga koponu dot ipakyanuan di pensusuai kemantadi kaubasanan di isuanggat adat dan prinsip dan pemegunan. Tok pengkurang aditit ya tigi. Ihati na po nga pengkuran na po kaubasanan na pemegunan nga ina po hidati dat indalanon nga akon kahiri. Pagumuk mo tilo gi. Nuno kaubasanan na pemegunan ina po dati da po buruan nga misahap di dan pemegunan. Ano po dihiti? Kinarahingan na po nga mokiano dat ina po umat-umat daw timpo dadendo nga pensusuai komantadi kaubasanan dat dan pemegunan. Isuang ga adat, isuang ga prinsip miagal dadi siyo paingkukuran na ako kaboboyuhon di tulun-tulun di timpo nakatalim. Gumuk materi tampinan nati imbulaya ay nongoretan di Yesus sendiri. Miagal ko iti lumisi, mengasihi, lumisi. Ay, gumuoy. Nga agat mo ti dila di. Suway buyanan imbulaya nagi dati nga ako naging magat. Seko dati tahambaya idat mo boros nga iya dit aga ani. Sekira na po manuk tokod miagal di Yesus obilisi toko seran po obilisi toko kada tokod obintogod opuhang toko kokitoh toko keperluan da tulun da suway. Iya di nahit ingon na po waya ay tomod. Nga sira na po sorry sidon dati nga akon nagid papuri manandat. Ay, susah kari ginautir di mo. Ipelajaran kanihab haro hidadihit mengimbulai dat ay miloh na po nga oputan kagwi pelajaran di bayno sorry sidon harga 4 poin di kanihab di sorry sidon iso 2 3 4 nga miya galodit ang dokutur ngay kadawri miya galitit mekanik do karita sakiro na pod pensanong karita tapos tikaturit asanong
umbal pergi memelahum ikani kom may dadaho parisaw iti kereta aku hom hinggo nay operluon soyon ka kon pandod it nakatuwa-tuwa nay karita dati ki guyuon nagindi mekanik iyogon nagindi mekanik tilo nga gontian iti dia no kanda dati kada nagidalo dengan kada nagidadi parisaw ilo di gumu ti pamadi taruo di ka nga suway mandad akito sira na pod ilan nandad har masalah nga manaw-panaw ko di nga hiri no po ito soro no sigo ka di rumagiri ka hiri na po ginawo kada nagidadi kada nagidi nga parisawo ka pengka nagi kadaw titinan dati nga iya dihi sira na pod pasihat ko ito puri manandati nga umbal pugid ngon ono raha toko poki parisan tatap tatap nun kasarit ongoy so ide boleh jadi dat akurangot kuno hoy akawas kolesterol nu boleh jadi tadi gula nu akawas tusi akurangan hemoglobin haron na po ibohitan haron na po ibohitan di daliri jadi sekira na po dit iralaman ko dati lo nga miagali di magat nagi malet lo nga sekira nga na dati atahambayanan away anam iyan dit ay kopi agat bo nga sanang imagyad man imulayay kopi timpud orikot lah jadi ino pa ipakyanuan dat kinorohingan kumadati nga iti na padat kaposyon dati nga pansusuati dan pemungkunan misahap mo memang misahap na bagya miagal ko tulandat hari sabat pemagunan manuh dat iati na nga bekerja 6 hari seminggu bahkan 7 hari seminggu nga kano pa kinorohinganam onom tadaw do ko kumaraja tadaw ko turu mundur ang toko sumambayang takanon dia akan iti dia amu ada pemagunan iti na kita sadap iya di mari iya di inagi ipagaduhan iri nagi kita sadap ka kita kudit hargahit panambarasan dan dusun di minggu di gulo miagal ko iati sebagai pananu de kinarhingan denominasi Seven Adventist haradi tu hotot no kuramari tu iti napot tulundat SD nga tidak romantik amu kagya romantik iti tanganak wagu iti kamulakan kongonduan dati bo nga ino pa kagya hilasuay nga romantik kagayat na gidihit ihilalabus ko itiyaw ngay sumo matugyadid ko kito kasari nga ilo nila kamondat ino pa day man na kinarahingan nga itinapot korohyan na pamagunan nga kapisapitit korohyan na kinarahingan oray tan na kagulot adat insan tadaw sakira dahara kasiwatan iti kamunda adat istiadat nga yudit osonong dat ay mulayan dati harona tulun dati dat ipagilitan dati pakar iswang nga adat istiadat tumbayaan ako umbalan ta kay mangimbulay dat timpud orikot hari na ako ay itinapo ko mo na adat istiadat nga kopi hunong iti dan kinarahingan ko pengkuro oruhay pukulana mo 2 minit kumoiso nagi point dati kumodua pengkuro ta kanangku dat iati na po nga kanu demiagal di Yesus pasti
dot iti na pakamoyon dot meniru nga patut teman dati pendalano paingkurad ina po simbar no nga kapiagali simbar isyo tiruan nuhi simbar daw iswang dot pananudan dati may kapihagal takod dit kagompoton kaboboyuhon di Yesus nga ina pa'y kaboboyuhon di siyo dat mani kita daw nga tanudan na dati katanud to kay kamo akunan kun na pa'y boleh jadi ong 10% mila lah kano nagi sumambayang nunu ko basanan di Yesus di tempo nakatalib sumambayang berjam-jam gisam mo kodop una ngay murid-murid di siyo may sambayang nga dong tuong kano to kay masikat min susuab may sambayang kano to kay sumambayang dong tuong may nag-sambayang dong tuong agat Timothy ti kumunda sumambayang lagi nga ala tako no kaubasanan di siyo antakan na tulandat may rikot ta isambayangan hilo lagi may sambayang ala tako no may igereja ya osadu o gereja osaduan toko korikot hiri gereja gantang may gereja mo ino atod harane mo ino odop mo rikot harohit mo rikot nga mo ino rubat tambalut mo yung kusambayang kabay na to muhat ako siyad pasal muhat ako suy na bolin side di lansat daw hom nansakan na kamo nansakan na po nga man kuda boli o isang guwas ka mo na Melbourne miyon sambayang nuno tujuan mo kisumandak nga yadi ay ya kasala iri man ko piyo bo ay kasala iri pentapot pairalan mo kasambayang mo kisumandak ti tujuan mo napot ko giya khotbah mo napot ko perbincangan sekolah sabat pasti ina pa ay humno nga orahian dit aktif ay gereja amen jadi ina pahit kaubasanan di Yesus nga iri no hitanudan dati ka jadi berdoa may gereja kebajikan opuahang memalingos sekirot iati iki haro papatahak monguhuk ka di aiso ujung-ujung agati di titiot ti ka sekirot pa bersenta mo dati tumanod to ka di kaboboyohon ni Yesus kam ya tepot ka ngangon no po dati sorry sido umuiso may sambayang tumanod na po kebiasaan di Yesus nga manikid hari sabat rumikat tisiyad iwalay sambayangan hirin na naming kakatisyo o minambasa di kitab Yesaya antakan di tokoy milom mo iti di may sambayang gumuit bohiton korikot tokoy kapiyo sekirot online sambayang online poniodopon tokoy haro na pira-pira timpu dat pengiri kau tilo siodop ano pa ko sidop loson makanakan irihi kolombon dati tid doho na pod akorohian tit sambayang online nga poniodopon nun dagi nunundo humano modop ko nga ay milo sumambayang ko kikiro moid asidop hara akan nun mamaguring nga di kurupuk makanakan minum apalagi nga may pumunse milu makan do kuy makan do takano iri kanto no kagayot nakaganang ko tiyan ko tid asar ko baktian online jadi ina po hipagangatan no kumodwa dilo nga manu to ko dot sonto bopodit kaboboyuhon tabiat paubasanan di Yesus nga diantakan dahiti siya pamagunan
nga sakurang-kurang gat atanud to kono da tu nakun lagi dati dite no dat hiti no pa siya pamagunan nga tulun. Jadi ina po hipindalanan di Yesus antakan ti pamagunan nga apatut dat atanud dati tu nakun to ko dite no de isya no pa nga tulun. Ya dinadari ke ay aga ti kadam kumo dua kalimpupusan. Iti na padaralan ralan na kaposyen dati nga man dati temposyo mengatur uludon dati moy dat ina pa tu umbal lorogon nga anu dati da sumap pengkuro retid sekiroh dat miagal ko arantis ko pili tanda-tanda rantis poing kilong lohodi nakago rantisay ano nakago miagalot ay monusun ko bata mumusewalay monusun bata latingan no banang latingan mila ka umbal po gid amo mo lating ko banang gid monusun ko bata gid piatulah tu letilo nga har kasari sumansala tudok mato hiti bod poitungon indo ka kumilong tilo iri sedangkan do ipe ku anu banang hari kok jadi iso no pohot ralan datid montoko ino pay pagumbalan ni nga anu dati datumuguang nga anu po diti nga mano uludo oturon ino kaposyen dati may ino pay pagumbalan ni nga ay anu dati datumuguang pahingkuro kamo na mahulod do kaposyen iti pangakan nga iso ikaw mo na mahulod iti sumambayang to ko nga aulo di dati sira to ko sumambayang oposik kaswabon sumambayang iti tumanud dat kiki armin susuab nga iso imanta do panguludan do kaposyen do rohani dati may sambayang manguhupatulun insanan pa rin nga iso ni panguludan hari Rabu harohit kebaktian tokod hilaw walay ikuo iri nga iso na panguludan na kaposyen iyo kayuhi asaru da syeh dat renungan mo ni kita daw poposyeh ko nga haroma nga kada lihuay basawon no pagulum syeh kanogi iri nga iso ikaw ludan dat kaposyen so kurang-kurangnya ina pohit bahagian dat handphone dati nga haro panguludan dati milo tokod she kumatambalut iri nga panguludan no bangay mo iti kay sisan dati she kakagyabi iri na nga iri mogonsok iso ikadaw kauludan iti oman na pakopyo nga iti na pakoposyen dati nga aulud na bagyabo atur na pumakanu o posik ko kaswabon nga si sabu ko no si tai ko no jadi oposik moy tai iring aulud na mohit aulud ni pangangakan dit aturi jadwal kano po kaswabon ko si tai buli jadi isa depon insan sanga daw minum ko waig pira ay no sanga daw atur na kaposyen no didiri moy bersenam pira jam atur no rit digi modok pira jam nah ilo nulat ay suway ko ilo pangangakan dati isuanget boros-boros kinarahingan miampay ko kinarahingan maya na pelajaran pero linaid sera ko belajar iri na ngay kamundat mangatur kaposyen tamodon na pala atur kaposyen nilo nga moy do iyati na pa nga kanu toko da sumap ang sana na pagumbal da pamagunan ang pagumbal do rogan
Naset naserat tumay gitu. Ay tapat kapin iya dia ko matiti. Iyo ano pagi serat oposi ko kaswabon nga pukul 4 ta oposit kakuaan no pakalampat-lampat ta sumah no idigi nakairikaw ko natiti. Nakasadya na ngay panampakay. Limpogot nga nakogot ngay nakagansip na nga ti dia. Umbal umbal na nga rumikat ti jadwal. Ay ya terpaksa langkason po ngay haro-haro ngon pa di panu o jadwal. Nga irinit natur dari ti di bo. Hara ngay po piro jam berkasih sayang. Ilo nga atur ngay kaposian ilo. Ay ito po Timothy Ricky sekiranya po haro timpud berkasih sayang. Berkasih sayang hari ko boroset. Kana mo pag-iumba isaliwan to haro na timpo no berkasih sayang kat ijadwal no diri. Isa na pa kaubasan dahil daerah suk timong-timong ulit haro mo suarat ka. Ay no mo suarat nga ay jadwal. Suway na jadwal lahila suk. Kung ngay ko na padila suk, daerah suk. Oray tan na po jadwal, suway na kamoyan dito. Jadi ay sakaray-taray ti jadwal. Sekira na po ay muli ako no, kano gitu, tumabi. Sekira di imi na po tumabi la. Maki ano ka kasaga na muli. Muli ako ng pamaditing. Tok kom narikot tadi jadwal. Narikot jadwal katang ulun. Jadi iti koposian dati nga oturon ta kanala jadwal ngai tu ilo na day kaano dat mamusus dati dot ay tumaguang iti pagumbalan ngai dorogon. Ino pa'y tulun-tulun dat papataha ko koposian dot pa'y panu kumakinarahingan momaguna di boros kot kinarahingan dot tanudon iswang na koposian daw nga kaano ilo da mangulod da koposian dilo iswang gat kaindalanan na koposian om mongilo da karait Yesus. Gisombo yolo no pondo nga o hinomod o siri baginawo kanu dat popoburu idit korohian dat kinorohingan. Om pasti yolo na po nga kanu monompon dit nunu na po'y pagumbalan tay ka kanu tumaguang ipagumbalan dat awayaan dilo. Ikalimpupuson nga harap kasahari na po lang nga ilo na hit kabungaw. Hali piadat koilo takod hinggo hit apatut iti dia oratian dati nga inapay nga dahilo nga may na dati tanudo. Panatasan na dati. Tu agumo matititulong dat ay right na po ka kitab nubuhatan piya agumo ititulong da koilo. Ngayon na po uhotan pa'y kukurat ti dia ka ay asandat-sandatan. Nga ino pa'y nga daw dahil nga ay masya tanudan gitu. Koy lahi mo ng boros at patut to iya ti boka. Nga haran na po hit ipamalapis dati. Nga iya ti nabagati tulundat agumukalamukon bo. Irin ni pamalapis kasari dati. Jadi pagangatan na po diti oratian dati ilot ay komoyan na kinaringan o ilan dati ilo jadwal nga ilan nga dati hinggoralan nga ilan nga dati inapoy nga dapoy dalanin dati nga may na dati tanudo ay sayrati idid ay laan no koy lokod prinsip kasihatan ay takoy tanudon koy lokod hukum 10 ay tanudon koy lokod nubuatan ato koy tanudon. Iya di mari. Koy lokod po yung kukuro lumisihi di karuhang tanganak ano itanudon. Kokito. O kita tiwaig. Ay say gunad aman inumo. Kasino naman. Payong ilihilaway godi sinum toko. Ay say kamoyan edid pinta anong pisaraw-saraw nun ay ukahaban ko na lang inuman ko na ham apintangan inuman ko teno kagum oyon ko na sarohon na to modat ay ngayon ano inuman
Paingkan lagi kadaw tit ay pagangatan dahiti. Saira na pod manu tokod haraginaw dati belajar mongiloh di boros kinorohingan. Kita mau belajar dan berusaha. Tanudon tokod datu manud pendudukan hingga da iri na po nga papintalanggat kopiagalan di koposian di Yesus isuang na koposian dati. Iti na patulun-tulun na Kristiyan di imonopot kopiodat mananud di Yesus na kuro nga iyolo na dahi tulun-tulun da apatut demiagal na kadaw di Yesus. O penting kopiod iti na pot korotian dati derahit ko koposian di Kristus koposian di Yesus ikoboboyuhan di siyo umpay kukuro na kuit karalanan na koposian di siyo nga iri na dahit popintalang kopiagalan na koposian dati nagi koposian di Yesus. Kemudian datang pinaid agak ti pamatit pendalanan na koposian to kotigi nga ay so naralan dati iti naralan to ko iti naralan dat apatut ta indalanan dati noritano man tadi tinud ralan to kono pohom ko ako pisudong iti den pamugunan gitu. Mimanggot misap-pisap. Ilo nagidi kakuan dat iyati no po makiano to kono ay kagarason kuma mantad kinorohingan moid iti na poralan dati hali piad o gumuot pisapan da den pamugunan o gumui kanu dot momonset iyati na po nga asaru dot kopi tahub itiralan pamugunan nga makiano takod kagarason mantad kinorohingan dot tumuguang di korohian dot kinorohingan niya galit pahitian to kami pelajaran du ososo du tindalanan kuti bayno wo moid ponongid sit kudak dadamot kat miyampay to kalasin linggat harson dihon nga orohian kud papailad har iso pagangatan do komulakan do wilayah 9 di ketua kebayno Shehling takoy jam turu do tetuang do bayno alumisi topik alumisi di panambarasan dat imbulayan iri na po nga kawin muda itu lu di pagibabarasan dahiri hom ay nalohowakod sebagai isok mantadit panel ketuang babae na. Jadi niyampay takod pamulakan da wilayah 9 da ketuang babae na niyampay tuluh na pod di panambarasan nga kawin muda. Kaya kana umisi sa takod isuang samaya. Tinaringan isuang kerajaan sorga kung sikaw dot kaswaban diti insan pod nakano yahay dot minangaling pupus diti kasisan da sumayang kaswabon kung sikaw to gumuin na kiton nilaan dahay kumbalan na dadahat papaburot isuang kapasiyan alipiad ang gumuk kalamukan dahay ang gumuk karatuan nga manyahay upay mo'y iri na po nga ano da kaya dahat tayong kakatan isuang kapasiyan gisambot ralan no po nga atanud dahay ralan no kapihunol dit pagindalan ng ralan da kapasiyan dahay tensanan makikinangaw isuang tindalanon kapasiyan do na dabayno kung kano ikadad isuang nakalidasan mo'y dat ang alingasan niya ay humangkad dat panasakit sa kira ganyan takakarahiyan mo nga sa kira dat ay isang bukano'y hadat manalibamban kung sana nito ubal kumuhin ang punan natin sana sa dahituhan kaya sa bayang bahay isuang arang ng Jesus. Amen. Kinako po hom pero bata ko dat pukul 7 tatuang babae na.
sol ito. Kadakoto sa di Yesu